Nenzani igama mbani? Mzingayi. Mzingayi bani? Wena ke mfowethu? Uleni moya. Hlala lapha kuthiwa ngaphi lapha? Elijimayi. Kunjani ke lapha usakhuluma Mzingayi? Kunjani Mzingayi? Hayi lapha asiphathwanga kuhle ngoba lapha indlela esisebenza ngayo uthathwa izinto zonke kithi amaspensi wonke phinde sithathele ipercentage khonapho uyazi ukuthi hayi into ekhona lapha ayiqondakali yikho sigcine sesikhuluma ukuthi abantu abasiphatha kuba bavela eMpumalanga abasebenzi abasiphathi kuhle le golide siphinde sithengele ipercentage enye ngasigayisa ngale ngiyathola ukuthi kule tip ekhona umuntu esebenza layithi bachaye ngale kuma hours lapha kuphela wena fida ungabi endaba yalokho wena biyakithi nxa ufuna ukudla njalo umntwana uyabe esebenza kwaphana vele ochayayo kakhulu kuthiwa nguFaith loEzra balishaya imali la bantu. Sishaya imali la. So xa singasalanga la lutho. Kuthe bona abantu abakuyothenga umgayi we-20 liter ekhaya somapisi. Wena ke? Phela ngizakhuluma indaba yamashubu ukuzithengisela kanje. So umuntu uyasithengisa amatamati ezithengisela lotshwala ngoba yes of course yakwazi utshwala abukho emthethweni. But bona nxa befika bafika bethi bafuna ilicense sesingela ama-license njalo ngaso somethi behamba basesithi hayi sikhiphe ifayili lesikhiphe imali ngapha sibanike sathi nethuma abanye bebuye futhi so ayi vele kusebenza kanzima bahlala umuntu ne2 days futhi ngase bezofuna imali sibeke futhi befike benze njalo kubuya omunye futhi kusabuyilwa bethatha imali le fine balinika ama receipt abasinike abesifayini basinika ukuthi ungayekela ukufayina lapho kuthathela umuntu bahambe lapha ekhekeni labantu abasithandana abathi basithathela futhi suyasabuthi umuntu omthetho indaba yakhona zizinga but indabeni ezikuthengisa lezi abahlukumeza. Ubani umuntu ohlumeza kakhulu lapho umphathi wala? Kahle ngiyathi abamabiza bangwazi kahle babe baningi bayintshana Wathi awuthola umphathi wala imayini mbani ohluphayo la? Umnikazi wemayini amajaji. Wenzani? Hayi umajaji la kahle uyabe ngiyeke bethuma isebenza kungweni. Ungweni ekhaya vele uyahlukumeza abantu kakhulu. Ungweni yafika esihlukumeza kakhulu phakathi la kwathi uziya ngaso uyakhile bathi sidilize imikhuba siyakhe izinto ezingazo lezi but mase uyakhile sokuthiwa yakhe endaweni erong so kumele udilize siyakhile siyakwazi ukuthi usuyaqedile ngempela so sifakela amathasi ngomama lo abuya afika adilize athi yakho emthethweni.